Ibihe byiza nshuti bakunzi ba HPTV Rwanda, reka twongere tubasuhuze, twizere ko muri amahoro kandi mumeze neza kandi mwagize ijoro ryiza ndetse kandi muramutse neza. Nitwa Ruben Masengesho, nje kubagezaho amakuru agezweho muri aya masaha. Turaza kubabwira yuko i Nyanza mu ntara y'Amajyepfo umugabo yagiye gutema amasaka bahamukura yapfuye. Umucuruzi ukurikiranyweho kwica umuntu yarwanye n'abo ari batandatu mu karere ka Huye. Mu karere ka Rubavu turaza kubabwira ko afungiye amagambo arimo ingengabitekerezo ya jenoside. RDB yafunze hoteli enye. Minisitiri Nduhungirehe asanga umuhuza utabogamye ari we uzageza akarere ku mahoro arambye. Hanze y'u Rwanda turaza kubabwira ko intambara ikaze yongeye kubura cyangwa se yarose i Mogadishu ni muri Somalia. Turaza kubabwira ko kandi Hezbollah yateye utwatsi ibikubiye mu masezerano ya Israeli ndetse na Libani. Izo ni ingingo z'ingenzi twakiraho amakuru yacu, tubahaye ikaze. Amakuru yacu reka tuyanzike kuri inkuru ivuga yuko Nyanza ni mu karere ka Nyanza umugabo yagiye gutema amasaka bahamukura yapfuye. Umugabo wo mu murenge wa Nyagisozi mu karere ka Nyanza yagiye gutema amasaka mu gishanga cya Mwogo baza kuhamukura yapfuye. Kiriya gishanga kiri mu ruhande rw'umurenge wa Rwabicuma mu karere ka Nyanza. Amakuru avuga ko nyakwigendera yitwa Munyabagisha Eugene w'imyaka 53 yatuye mu murenge wa Nyagisozi mu kagari ka Kabirizi mu mudugudu wa Cyahafi. Yazindutse agiye gutema amasaka mu kibaya cya Mwogo ku ruhande rwa Rwabicuma ho mu karere ka Nyanza, yambutse umugende urimo amazi agwamo anapfiramo. Umwe mu bayobozi bo mu nzego z'ibanze muri kariya gace yabwiye Umuseke ko umurambo we wa nyakwigendera wabonywe bwa mbere n'abantu barimo bahira ubwatsi mu gishanga. Nyakwigendera asize umugore n'abana batatu. Amakuru avuga ko yari afite uburwayi bwo kugwa hasi. Umucuruzi ukurikiranyweho kwica umuntu yarwanye nabo ari batandatu ni mu karere ka Huye. Umugabo witwa Emile usanzwe ari umucuruzi wo mu murenge wa Kinazi mu karere ka Huye yatawe muri yombi akekwaho kwica umuntu, aho bivugwa ko nyakwigendera yakubiswe ijeki. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kinazi avuga ko uriya mugabo yirwanagaho ubwo yari atewe n'amabandi ashaka kumwambura amafaranga. Byabereye mu mudugudu wa Cyegera mu kagari ka Kinazi mu murenge wa Kinazi mu karere ka Huye. Uriya mugabo witwa Emile asanzwe ari umucuruzi mu isantere iri ahazwi nko kuri Arete, ubwo yari avuye iwabo mu kagari ka Nyamure mu murenge wa Muyira ni mu karere ka Nyanza yerekeje aho acururiza i Huye. Yatezwe n'abantu bashaka kumwambura amafaranga arenga miliyoni yari ari mu modoka. Abakurikiranye aya makuru bavuga ko uriya mucuruzi bikekwa ko yirwanyeho akubita abakekwaho kumutega ngo bamwambura amafaranga. Akubita ijeki ni igikoresho gisanzwe cyifashishwa mu kuzamura amapine y'imodoka, umwe mu bamuteye ahita apfa. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kinazi mu karere ka Huye Jean-Marie Vianney Nkubana yabwiye Umuseke ko abateze uriya mugabo barimo n'uwapfuye bamutegeye mu nzira. Yavuze ko RIB iri gukora iperereza ku byabaye. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyepfo CP Hassan Kamanzi yabwiye Umuseke ko uriya mugabo yatezwe n'abantu batandatu mu nzira bashaka kumwambura amafaranga, yirwanaho umwe muri bo arapfa. Mu karere ka Rubavu harimo kuvuga inkuru y'uko afungiye amagambo arimo ingengabitekerezo ya jenoside kuri sitasiyo y'urwego rw'ubugenzacyaha RIB rwa Kanama mu karere ka Rubavu. Hafungiye Barayavuga Suzana w'imyaka 71 wo mu mudugudu wa Runandi akagari ka Nyundo murenge wa Nyundo mu karere ka Rubavu, hakurikiranyweho amagambo y'ingengabitekerezo ya jenoside. Yabwiye umukuru w'uwo mudugudu Urinimana Erimine kuwa 2 Kamena 2026 ubwo yari amubwiye kuzifatanya n'abandi kuwa 3 Kamena 2026 kwibuka imiryango yazimye. Urinimana Erimine yabwiye Imvaho Nshya ko byabaye
mu masaa 7:30 z'amanywa ku wa 2 Kamena 2026 ubwo yari avanye n'abandi bakuru b'imidugudu ku biro by'umurenge wabo wa Nyundo mu nama yateguraga kwibuka imiryango yazimye bukeye ku wa 3 Kamena 2026. Yagize ati nari nicaye hafi y'ibiro by'umurenge ndimo mbwira abaturage batambuka kujya mu nteko yari igiye kuba, nanabibutsa kuzitabira bose igikorwa cyo kwibuka imiryango yazimye muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 cyabereye mu murenge wacu ku rwego rw'akarere ka Rubavu. Yakomeje agira ati barayavuga Suzana yanyuzeho mbimubwiye arambwira ati ngese ndajya kwibuka iki? Data, mama n'abavandimwe banjye bose barapfuye, hari ubibuka? Mujye kwibuka mwe mufite igihe n'abo mwibuka. Nta kindi yongeyeho. Ntiyavuze abo avuga batibukwa uwabishe n'igihe biciwe. Yarakomeje arigendera n'inteko y'abaturage ntiyayitabira. Uyu muyobozi w'umudugudu avuga ko yahise aha amakuru umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Nyundo, anabivuga mu nteko y'abaturage. Umukecuru yageze iwe ahita ajya ku isantere y'ubucuruzi ya Mahoko guhaha, afatwa avayo agezwa ku biro by'umurenge wa Nyundo. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'agateganyo w'uyu murenge Shema Justin aje abimubajije abisubiramo uko yabivuze. Amubajije niba atarwaye amubwira ko ari muzima nta burwayi burimo. Yahise ashyikirizwa inzego z'umutekano, anavuga ko muri uyu mudugudu nta mateka ye yihariye bazi kuko yahaje nk'umwimukira ahagura ikibanza anazana umuhungu we, bombi barahubaka. Uwo muhungu we afite umugore n'umwana, ntibazi aho yaje aturuka. Uhagarariye Buka mu murenge wa Nyundo Kayitesi Epefani avuga ko bibabaje cyane kuko uyu ari uwa kabiri ugaragaweho n'ingengabitekerezo ya Jenoside muri uyu murenge kuva ibikorwa byo kwibuka ku nshuro 32 Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 byatangira muri uyu mwaka. Dukomereze kuri iyi nkuru ivuga yuko RDB yafunze hoteli enye. Urwego rw'igihugu rw'iterambere RDB rwafunze by'agateganyo hoteli enye nyuma y'ubugenzuzi bwagaragaje ko zitujuje ibisabwa mu rwego rw'ubukerarugendo n'amahoteli. Zafunzwe ni Central Park Hotel and Residence iherereye Nyarutarama mu mujyi wa Kigali, Dove Luxury Hotel yo mu karere ka Gicumbi mu ntara y'Amajyaruguru, Hillland Resort Limited yo mu karere ka Rulindo na Nengo Eden Park Hotel yo mu karere ka Rubavu mu ntara y'Uburengerazuba. RDB yatangaje ko iki cyemezo cyafashwe nyuma y'isuzuma byakozwe hagamijwe kugenzura iyubahirizwa ry'ibisabwa mu bukerarugendo n'amahoteli. Ibyo bisabwa birebana n'imicungire y'amahoteli, umutekano rusange, isuku, ubuziranenge bw'ibiribwa, ireme rya serivisi n'ibindi bigenderwaho mu kwakira abashyitsi. Gufunga izo hoteli by'agateganyo bigamije kuziha umwanya wo gukosora ibibazo byagaragajwe mu mikorere yazo. RDB yavuze ko izi hoteli zitemerewe gukomeza ibikorwa byazo birebana na hoteli n'ubukerarugendo mu gihe bitarubahiriza ibisabwa. RDB yasobanuye ko zemererwa kongera gukora ari uko zagaragaje ko zakosoye amakosa yagaragaye kandi nyuma yo kongera kugenzurwa n'inzego zibifitiye ububasha. Minisitiri Nduhungirehe asanga umuhuza utabogamye ari we uzageza akarere ku mahoro arambye. N'indi nkuru dukomerejeho, reka tubabwire ko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Olivier Nduhungirehe yatangaje ko umubano w'u Rwanda na Amerika umeze neza kuko watanze umusaruro ufatika mu ngeri zitandukanye zirimo ubuzima, ubucuruzi, umutekano n'ibindi, ndetse ahamya ko Amerika ari umuhuza mwiza ushobora gufasha kugera ku mahoro arambye mu karere mu gihe yaba umuhuza utabogamye. Yabigarutseho ku wa 4 Kamena 2026 mu birori byo kwizihiza isabukuru y'imyaka 150 y'ubwigenge bwa Amerika byabereye kuri ambasade ya Amerika mu Rwanda. Minisitiri Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yavuze ko kwizihiza isabukuru y'imyaka 150 y'ubwigenge bwa Amerika bibaye mu gihe u Rwanda na Amerika byizihiza isabukuru y'imyaka 64 bimaze bifitanye ubufatanye. Mu Rwanda
hari sosiyete z'ubucuruzi z'abanyamerika zikora imirimo itandukanye harimo n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Amerika kandi yabaye umuhuza mu biganiro byahuje u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yasize hasinywa amasezerano y'amahoro n'ubufatanye mu by'ubukungu yashyiriweho umukono i Washington ku wa 4 Ukuboza 2025. Amasezerano impande zombi zagiranye hajyanye n'ayo gusenya umutwe w'iterabwoba FDLR bikozwe n'ingabo za RDC byamara gukorwa u Rwanda rugakuraho ingamba z'ubwirinzi harimo kandi ingingo yo gucyura impunzi. Mu bikorwa remezo byitezwe ko u Rwanda na RDC bizongera imbaraga mu bufatanye mu kubaka urugomero rwa Rusizi ya gatatu ruzatanga megawati 260 z'amashanyarazi rucanira abaturage barenga 300,000. Biteganijwe ko ruzuzura mu bihumbi 2030 rutwaye miliyoni 800 z'amadolari. Hari kandi bijyanye n'amabuye y'agaciro aho u Rwanda na RDC bizajya mu cyiciro kirenze kuyacukura biyatunganye kuko aribwo yagirira inyungu abaturage bo mu karere kandi ko hazajyaho amategeko ahuriweho ajyanye n'umutekano w'ubucuruzi bwayo. Amasezerano ya Washington kandi ateganya ko ibihugu byombi bizifatanya mu gukura gaze metane iri mu kiyaga cya Kivu biyitunganyemo ingufu z'amashanyarazi. Guverinoma y'u Rwanda ihamya ko ibihugu byombi bifite amahirwe menshi byabyaza umusaruro akabifasha kwirinda amakimbirane. Yizera ko habayeho ubufatanye buteganywa mu masezerano ya Washington akarere kagira amahoro arambye. Hanze y'u Rwanda reka tubabwire ko intambara ikaze yarose i Mogadishu ni muri Somalia. Abasirikare ba leta n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bakuzanyijeho bikomeye mu murwa mukuru wa Somalia Mogadishu nyuma y'uko abatavuga rumwe n'ubutegetsi bateguraga kwigaragambya mu mahoro. Manda ya perezida wa Somalia Hassan Sheikh Mohamud yarangiye ku wa 15 Gicurasi ariko yongerwaho umwaka. Batavuga rumwe n'ubutegetsi babifashe nk'ibinyuranyije n'amategeko ndetse basaba abantu kwigaragambya. Amasasu yumvikanye mu bice bitandukanye by'umurwa mukuru ndetse akomeza kumvikana mu ijoro ryose. Polisi yatangaje ko bari gukora ibikorwa bigamije gucunga umutekano no kurwanya abitwaje intwaro bagabye ibitero bikomeye mu bice bimwe na bimwe. Somalia iheruka gukora amatora aho umuntu agira ijwi rimwe mu 1969 ariko mu myaka myinshi ishize yazahajwe n'intambara. Wahoze ari minisitiri w'intebe Hassan Ali Hare yavuze ko yatewe n'ingabo za leta mu gihe we n'abandi bayobozi bateguraga kujya mu myigaragambyo ikozwe mu buryo bw'amahoro yari iteganyijwe kuba ku wa 4 Kamena 2026. Ambasade ya Amerika i Mogadishu yatangaje ko abayobozi b'impande zombi bakwiye gukora ku buryo igihugu gisubirana umutuzo bagakemura ibibazo mu bufatanye mu mahoro. Reka amakuru yacu agezweho tuyasoreze kuri iyi nkuru ivuga yuko Hezbollah yatewe utwatsi bikubiye mu masezerano ya Israel ndetse na Libani. Umutwe witwaje intwaro ukorera muri Libani uzwi nka Hezbollah watangaje kudakozwa ibikubiye mu masezerano y'agahenge ya Israel ndetse na Libani. Itangazo uyu mutwe wasohoye rigaragaza ko umuyobozi wawo Naem Kasem yavuze ko ibiganiro byarimo gutera ubwoba no gutesha agaciro Libani ndetse wamaganywe n'abanya Libani bose. Israel na Libani byari bimaze iminsi bitangaje ko biri mu mugambi wo gusukura agahenge karenzweho ibikorwa bya Hezbollah bikazahagarikwa. Itangazo ryasohowe rihuriweho na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga. Ibihugu bitatu byahamije ko bemeranyije guhagarika intambara na Hezbollah ikabyubahiriza. Ubuyobozi bwa Hezbollah itaratumiwe mu biganiro yavuze ko ikiswa agahenge gasobanurwa ko uyu mutwe ugomba guhagarika imirwano no kuvana abarwanyi bawo mu majyepfo ku rugabano na Israel. Byaba bivuze ko bamanitse amaboko ari nawo mugambi Israel ifite. Amasezerano hagati ya Israel na Libani yagezweho
nyuma y'ibiganiro byakozwe ku nshuro ya kane hifashishijwemo cyangwa se bigizwemo uruhare na Amerika, ndetse bishobora gutuma ibikorwa bya Hezbollah bivanwa mu gace kari hagati y'umupaka wa Isiraheli n'umugezi wa Libani. Aya masezerano ateganya ko Amerika yafasha kurema ibice ingabo za Libani zizagenzura zikahirukana abarwanyi bose batari aba leta. Nshuti bakunzi ba HPTV Rwanda, naha dusoreje amakuru yaragezweho. Tubashimira kuba mukomeza kubana natwe. Nitwa Ruben Masengesho, mukomeze kugira ibihe byiza.